kumarutira imakania muno kiri maria mari sibitari nene ya MERU. Mateta mama monde makerekithia kiri ABICA munene mugwatiri wa RWANGI rwa UGIMA arigitani mama BARIUGA matikuthikirwa na nkinyagia maria makugeria kwaria ni kama kurutwa sibitari ya general na gutumwa sibitari INENE. Oreu ni kuonekana kuongera mathina mamarebo ma gavana Kawira MWANGAZA nyuma ya ndwa yawe na MCA na bunge tabuto kwirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki. Kiama kia rigitani ndene kaunti ya MERU ibacimirite kutha bakimeneria thini na madaktari bokurukira ndene sibitari nene level 5 bakiwa atongere ba sibitari iji ibakubathangikia na rigitani bara bakubati na thiri na kagita kara baroria biuria baketha bakingo transfer. Workers betu at MERU Teaching and Referral Hospital kana sibitari yetu ya nene ndene ya MERU County anto betu kabakorera anto betu aria bareta bakinyete na media biara chonto bwa harassment ire chio batikunenkerwa any opportunity to give any opinion na kinyete to an extent nyabanjiria kulingwa transfers ni our chief officer na korea alirwa report within 72 hours na la kwengweta ku report within 72 hours ateli mucharo jo October na thaiji no kwana to November 14th meaning akara for 45 days atena muchara kwa utwene ya ishimarene na mama lakini thina ira tuteso na sini mbingi muno especially MERU Teaching and Referral Hospital araba ugitipo batina thina ngavana indo twagitegera muno ABICA munene urekite kimanto jege urigitani auga ABICA uju no kubathangikia na current chief officer iba make sure kwina peace ora twarikanire nawe ubisine we ya chief officer but yara kuthithia imwanya na yara turigite itwarigeta kwirwa batu twaendelea guchukuma the current system which is in management tukainywa batu tukwana itoranjiririe kuinywa na kuinywa mtu akainywa kaugambu batu twijete kugambu atito kwanjiria kuinywa kira tukuromba kini baraba kusabu andra thirikari ya Madam Gavana Gavana ni mama Madam Kawira awa gavana niba make sure batoto push kirindwa bona twena peace bakendo tusukumandwa kenda kutukara yaturu ya muno ku request our dear brother the chief officer akachokera makosa yara koti correctify thai nonto union official kuaria manto ya workers akaringo transfer within 72 hours it is not right not acceptable na niyo koti raombe kuwa last week transfer ira toringi tia within 72 hours iringi tionthi kwa quashed na koti omba kwethe kia award millions of money ira county kethe kiria ko to remind officials ba thirikari yaba ko take decisions tia ko intimidate bangi ibalele even the consequences ira koti ombekia kwa award amuna bubu baugite na ndi mwaka muthiru kwimierera tubatarirwe na kagita gaka kotinirigite kugitaga mbariri adibethe bakiria bakiromba thirikari na ndi twagitegera ntubu na kubaria bukuririkana bwega tutari muchara last year 2.5 months January February na March tutari wa muchara na last week court which is start Nyeri twina celebration kana twina kugurigo konena mono jonto ibaraugire wakasi bariwe mbecha na itukoria Madam Governor Excellency uratowirirwo muno kuthurwa nethire riwa kituri ambetira na kuwirwo kukwingi muno ni onto court ire on the right ekwayana go ahead tumbe kwetha tukire wa mbira mbira tia ikwenda manto amaingi ni onto icha budget ki the last financial year ni ka release national government kiraga tutigomea banki na chieki kaina chieki na ingwetekia chief officer akandika kibarua akauga mbechi niriwe nonto andikire barua wa ikarewa chief officer ro arikuo so the chief officer no andike barua akuitombe kwetha tukire wa mbira nonto rende itorete the goodwill ya governor bali with the transfer allowances na bala ba lingi transfer kinyume na sheria bachoke in the former stations jonto inya mfanyikazi ujo etwala lingi la transfer neromba leo nandi nikiri gavana wa MERU ethwa kiba gutona kubathikira ikenda bomba kumwa mathina mwanya mwanya njira rigitani bagukurukira mbuga ya level 5 workers betu
we are on a shock that things will not move on well. Madam Excellency, Joche manina wakas bakwele mantole jali kemencho, chakwele manto jatebui ke health workers. Na we shall support you. But check antabalona inkeletango wichi yako manage facilities. Jonto yukonola chief of sala to last week. Nkiripotera Muru TV, Betamuthuri Muriuki.